Ebushama akwa ba found Ghana SMTVGH, message like, comment, subscribe, turn the notification also on so that anytime I post a video bit area we sound like heavy. Ebushama for Abena Osei Asari, raise questions bia. Me GD pass say and pay attention to. On mine Ghana ye kase sika ne ho. On mine Ghana ye kase. Ena nema baku mienu binti. Ade aye commitment ni na a mine say committee na nyama say putu juma say ye no. Some of them we must give up. Na ubisa who say, how is it possible say Omaya? Yes, see, say you tighten your belt kakra because sika ne ho. And then why you yensu bebre no. Some people must make the sacrifice. Then this same country no. Na nipa baku bi die. Baby oye juma wo. To me, losing 1.2 billion United States dollars. I 12 billion cities. Oh, I feel back home. Sammy Gyamfi's gold board. Way and other questions are near a very pertinent, thought-provoking questions are one of the brilliant women are more MPP. Yes, sister. Abena Osei Asari. Ebisa Ato Forson. And some other very, very serious issues. Now, a same way there, me nkasa bebre. Muma yen kone ko tie ye sister. Abena Osei Asari. Adofo. Nyoma bi koso emamu a ti emi ano ne yanka. Eji gon a ye yankasa. Nti etwa se ye ka. Na yema omampanin so neni eba ne ho so wo saa nyoma yi. Na ohwe kan obefa so a odi besi ano kwan. Edikan ha ye ntitu ye gold board in semsem na anu ya IMF article 4 program yom release busumi ya eka ana edi adansidie bebre efim abasede na minority ni kenyina efa gold board ho se losses bebre ekoso wo ho ai se aban twa ne ni hwe no se na eye no kre wo hwe Bank of Ghana broni beka so monkunta bu mu bu for 2025 ye friend financial statements no Bank of Ghana ka se sika omode bu a gold board ye ejuma a omobo ho ka no $214 million. Eno enkoda nchen aka na mienu na afe no abewiye no aban so sign ma gold board 4.5 billion Ghana cedis yenkote ne yenkohwa se na $214 million na Bank of Ghana ka se ka omobo wo gold board no IMF say entisa crampo na 1.7 billion Ghana cedis, which is equivalent to 22 billion Ghana cedis. Menuam anese for any teacher for mugu fi mo pese ye fam adwuma. Me kai say minister ne kan say oni sika 6 billion no case of finances ni nyina say about 6 billion. Na sa sika ni bi eni ho. Ye de be finances no. Na mo ye 22 billion de e wo hwa ye de be boka ye nya so nsihu bia. Nanso se mo na sisi na nka ye fa mo a 6 billion yi ye di kan unemployment a epeja ni mu adu 30% no na nka megidi se annual brass ne etoso mienu mo ba be ye adwuma na mo so metua mo to abroni ka ne se income taxes ama aban nti 6 billion ye se aban ato atwene o na nka obenya ho mfaso nanso 22 billion ye fa ne se ye ka wabo a ontimi nti wo bebia ye bisa ye ho se ana say ene etena se edibu omai edi run company ana company ba kope o ya bo ho ka 22 billion ye toso menu sa 22 billion ni mra ye ba ban mu 2017 2018 na ye banking hihye no banking crisis no 22 billion ya bi na edi tua customers 1.2 million na omusika eden akoloki wo bank na banks ni ntimi tua omuka 1.2 million customers ene edi tua omuka na so ba akofo ejuma ba akope ya bo ho ka 22 billion na sa aban ka se oni 6 billion or the be finances ejuma ana oni sika ama minister of education kra ka se oni di onya ya obefa mo ejuma mu na so clearance na be kire sika aban e de ka nisade hu no won so be fa nkofo ho no eni ho sebe sa sika we nyina 22 billion ni ye de ama oba akofo e ma ye den ye ntimi ente ho emfa so
Enso ye de why mu kakra de ma Ministry of Education ka say e teacher fo ya wo fie a ye mfa amu yi ye se 40,000 teachers e wo fie a ye mfa amu yi migidi se nanka ya femu dodo na a enemu ye adwuma na mo so nyemu ye adwuma keke o nanso mo so mu tua eto through mu income taxes e ma aban den enye bi mu san so enye sika mu di bi beto nyoma didwa na mu di dwa aban so gigi a ogigi e friend revenue no in the form of VAT any excise duty no eno so e be konkan minuanom na anu ya minister ne de media budget review no e ba parliament ye nye ehu ye emma ne kasa ye nto ade a enye omusem no mabo no mo ka ho asem VAT akofom VAT aban ye ntimi emiti ni VAT target for half year excise duty taxes eno so akofom aban ye ntimi emiti nti nye omanu keke no mo de ka numbers ni na edi adanse se ye nto ade wo krom ye nto ade wo krom because sika eni krom aban spend what the right places na se obakofo pe company baako pe udi 22 billion a ehun faso bia ensan emma e de mom na ehwe asese ya sebe sika no ebi be wahi na yetimi di aiden e de edidwuma foforo ebe boa ama mpuntuo eni broni be ka se economy be ebe sachira na nkofo ato ade nye maame no so omudidwa no so omso eden omenye sika ni bi e de ahwe omba eno na ye ka se president Mahama ye srew twa weni ko gold board na hwe nioma a ekoso wo ho esan se wa na wo ka kire yen mi bi atwem afi 2025 say entities ana aban companies na enya ade no wo be hwe ni esese o maji so mo mbo mmodi o be maji o ni esese wo yi free ho kro mo mbo mmodi nso a wo be den wo be ye ne saa nti ye srew ni abai die menye hwe han twa weni na be hwe gold board basema ameke migidi se utie na supemu a na so wo muaye bi a wo be kire wadwen na mu enye eye na ebeboa ama 1.7 billion dollars loss no akọ enye eye na 22 billion Ghana cedis na ene aye kasei ahwe form enye eye no na be ma na ba na mu cheche ye mu kwan ye fa so e ba ya ye gidi se bibi wo esese ye boa na usi ano a ye be ye ne sa ni etwa to okra ne se hwe parliament budget ne ba ha ya approve ministry department and agency bi obi ade nti ye kire o se Ministry of Education ye be ma no teku Ministry of Health ye be ma no sempoa obi ade ye kire nanso enne wo be hwe obi ade obi ani ho a agency bi ani ministry bi ani ho a ne budget a parliament approve ye din man 100% agi gold board pe aka na mienu we de anyame na meka ye ye penny or that gold board ano eno kan say aka na mienu broni be ka say 48 hours na afi no akọ ewieye no na aban transfer sika 4.5 billion Ghana cedis e bia me ntimi nka no ba e bia be pepe 4.5 billion Ghana cedis na aban e de ma gold board ubisa say Ministry of Education a eye free SHS no ahen ne e de ma no Ministry of Interior say recruit police prison officers fire officers and immigration officers ahen ne de mom ye 100% of our budget ana Ministry of Nkukwo Nkiti eye agric wo hwe kura na agric ne agric minister no ni PA challenge deputy minister ne say o minister ka so ma sika sei nanso enye no krese sa sika no e no de ma me o ma me 1.1 na mo so see ma me 1.6 billion show ministry a carry out policy na obakofo pe ya ma 4.5 billion Ghana cedis aka na mienu na afe no akọ ewieye yes President Mahama say ontwa nani na omra no ombehwe na afe so ne ha me ne ya ayam hyehye baako ene se ejuma bia na ekuo bia se wo ye ejuma ema obi a se we ejuma na wo ye no eye finchim meka se eye finchim a eye transparent utimi account for it percent yetie wo hwe ya Bank of Ghana report it no 2025 financial statements and say loss omu make you gold board $214 million. IMF say and yes na $1.7 billion. Me bisa accounting firm na audit Bank of Ghana no difference of 1.4 billion no eba ne saying omo ehu ana omo hu yom de share hifa omo mra esan say we die broni beka say their credibility is on the line. We want to know how they treated the difference, no, a little over 1.4 billion. No.
such that recorded 240 million loss per instead of the 1.7 billion loss no. Mra na be kanchen because we dey eya asefem na eya ayem hyehye say ya audit ye financial statements aba abonten eye Bank of Ghana nhwehwe mu na hu say there be the mwaka say 240 million dollars no ente sa na 1.7 billion ti mesre accounting firm na audit Bank of Ghana so say mra na be chiechie mu we nya Bank of Ghana nko asem so de ka ho bi na chiechie mu kwan ye fa so a 1.4 billion no omehu anaso muhu ya de share he ewo financial systems ma yehu because ye ejuma we ye amon no se bibia ebeye fenchi bibia beye krojin se ye baako ewo Ghana saa na IMF so hu se ye baako eye mienu wo Ghana saa na IMF no hu se ye mienu na enye 214 ewo Ghana losses no 214 na IMF ekohu ya se 1.7 billion ye besre ye pomani yi ye pomani kanko Ghana for Ato Abama mwene NDC for 2/3 of the parliamentary caucus. Yes, Remo, Mumma Humran for so and Magana for. Anything yes, President Mahama said, on share Sanima way nemu, no mwaye, na baby a dano, yem fan to. Baby wo say ye see who kwanya, yet me see who kwine. Na the say 1.7 billion. At a year 22 billion Ghana citizens gave it me diafa, a teacher for the next 4 years, and ne almutifi. Ye betimi assign so dibi achechire ne ye de aboa agenda 111 na ma ye wie hospitals na ma yare sabia enne aban a etwemu ene na adodan kwa kufu ado aban PP government no ebe ye ya esi ho se sika ni ho sika na gold board a ye 22 billion emo mu a ye ntimi nte ho ka ebiom nanso nanke ye de ye hospital ejuma sebe ye nyanom ko hospital mu tua eto no se besan aba aban sem sebe ye de farm ofrey ye nurses ne ye teacher for ya ananka omu wie a na edi kan no aban unemployment rate na eso bete na etoso mienu so ombetua to ama aban nya ho faso 22 billion yi de akofom weni beka say it's gone down the drain nsu egu so ahye asei hwini ho aye betimi aya fa ho nanso de aka no ye pese ye bo ho ban nti we ye nye oye enye se wo ba ba ye nipa a odi asem we etudwa na emu kire wadwen na wadwen to asuma ye nya ahwe kwan ye befa so a okene bi saa de we ensi biom so do man ne pa enye eye na wo de be hya ase wo do man ne pa wo be kire se dwuma e de ahye wonsan wo tosin wo beebi a kana ye moa wo ehu hia obia emfiti nya ne prekope wo tosin wo beebi a no aka ni aboa wo ni akire wo na okene bi awan tosin biom ama ne yeti sei ansa ensi wo ye man so me da ye nyina ase nyame nhia ye nyina